Yo, what's up ljudi, dobrodošli na novu epizodu Metroa i ukoliko niste gledali prethodne dve epizode, obavezno ih pogledajte zato što su bile vrh vrhova, a mi jednostavno nastavljamo dalje. Dakle, u prethodnoj epizodi smo iz onog kampa Spartanaca koji nije u Metrou nego na površini, pošli smo sa grupicom ljudi koju su činili Artyom, odnosno ja, Ulman, čini mi se da je bio ni Vladimir, bio je Miller, Boris i Stepan. Nažalost, prvo je Boris umro, tako što je me spasio od onog jednog mutanta koji je htio da me pojede. Mutant ga je uhvatio za nogu i počeo ga vuče u drugu prostoriju, onda je Boris onako herojski aktivirao bombu, razneo sebe i mutanta zajedno. I na kraju kada smo ostali onako da kažem sami da se vratimo ka toj grupici, pošto su ona velika vrata zatvorili za nas, umeđu vremenu dok smo mi išli sami, Stepan je poginuo. Tako da mi idemo dalje da vidimo gde je taj D3, odnosno da, D6, D3, mislim zbog SBB-a pričam, njihov uređaj za TV. Artyom kaže, bili smo veoma blizu D6-ice, i bilo je jako teško verovati da smo našli legendarni komandni centar, ili kako god, komandu, eto. Ali, da li je bilo vredno ovoliko života? Uskoro ćemo saznati odgovor, tako da idemo dalje da vidimo. Da, ušli smo u ovaj voz koji se pojavio nijotkuda, zapravo ovaj voz radi sve vreme od kako je ova radijacija nastala, jer je automatski sistem. Gas maske brzo, imam gas masku, desi, ovo je Vladimir. Tamo pozadnje nema nikoga. Ovo je verovatno Ulman i ovo je Miller. Negde stižemo odmah da napunimo ovo za svetlo. Dobro, nismo ni puno ispraznili. I negde smo stali. Careful, damn it! 20 years without maintenance is too much even for Soviet military structures. Everyone watch your step, especially you, Artyom. Dobro, 20 godina je ovo staro, tako da može verovatno da pukne. Da pazimo kada hodamo. Let's check it out. Ulman, Vladimir, stay here and cover our asses. You never know what's coming. Artyom, come with me. Sir, yes, sir. Ok, ja idem izgleda sa Millerom. Ali ovdje je jako mračno, ljudi. Ok. Opet neki vozovi. Znači, kako je urađena igrica, fenomenalno. Koliko samo detalja ima. Ti ćeš unutra. Čekaj, ja pogledam da li ima ovdje nešto. Nema ništa. Morat ćemo u voz. Menjamo filter. Ej, neka kutija. Pokupili smo neki filter u slučaju da nam nestane. I imagined everything just as it is. There's something about these objects. Imaju sovjetsku dušu. But you wouldn't know about that. Gledajte kako je mračno samo. Ali prelepo izgleda. Pogotovo ova Redux verzija koliko je lepša od originala. Mada ono. Nema ništa. Kaže, ovaj centar je napravljen da traje, tako da vjerojatno nešto i dalje radi posle te nuklearne katastrofe koja se desila na planeti Zemlji. Ajde, brže to malo Miller. Ne znam ko je sad nam, Ulman ili Miller? Mislim da je Miller zbog ovog zelenog lasera. Valjda? Jel' tako? Ne, ovo je Ulman. Ovo je Ulman, brati. Okej. Hey Miller, what's up? Nothing good, Blin. We gave these machines too much credit. All these mechanisms have to be fixed by hand. Actually, there's an auxiliary startup system. Go upstairs to that ledge. I'll tell you what to do when you get there. Ovde? Čekaj. Filter. Ima li još nešto se uzme?
Moramo da popravljamo ove mašine ručno. Veoma zanimljivo. Au, kako lepo izgleda. Evo ovdje Valda, Miller i Vladimir. Artyom, there should be 4 starter motors over there. Find them. To start this shit up, you need to open all the covers first. Aha, prvo da otvorimo sve ovo. Evo, jedan, to je drugi. Evo ga, treći. Kao prvi filter. I evo ga, četvrti. Press the button, open up. Koje dugme? Prvi, evo ga. Dobro. Second button. Evo drugi. Okay. Fourth button. Četvrti. Good, let's move on. Third button. Evo ga. Off we go. Get back here. Vraćam se. Gledajte kako lepo izgleda. All right, soldiers, get on the platform. We'll try to start it up. Uj, ovo se raspada. Dobro je, brate, vratio sam se. Evo, oni tamo i dalje nešto pričaju kao. Don, start it up. Not a chance. Try Oh. again. Hopeless. Shit. Op, evo struja. Moram da vidim kako izgleda. Yeah, cool. Just like in old Hollywood movies about Soviet Union. Kaže, kao hollywoodski filmovi o Sovjetskoj uniji. All good. Artyom, let's move Evo, on. lift izgleda radi, ovi se spuštaju. Idemo sada vjerojatno da se sretnemo sa njima. Čekaj me, prijatelju. Da napupam mi za svaki slučaj, iako ima svetla. Možda ne treba sada trošimo. Znači, baš, gledajte samo koliko treba vremena da se ovako nešto izgradi. Gledajte i ovo. Prelepo. Znači, još mi je baš drago što su neki od vas pisali u komentarima kako su zahvalni meni što sam počeo da snimam ovu igricu, jer su ono baš zavoleli, baš ovako kako izgleda. Nikada ranije nisu igrali, ono su je skinuli zato što sam ja pokazao. Tako da mi je baš drago. Something feels very wrong in there. Znam, Miller, nešto se desiti ovdje sigurno. Mislim, ja znam. Ako niste gledali ili prelazili ovu igricu, nikad neću da vam spojlujem. Ja sam je prešao 4-5 puta. I nikad se ne umremo na ovu igricu. Evo sad bukvalno je pređem, odmah bih počeo s početka. Okej, možemo napolje. Ullman, go left. Professor to the right. Artyom, cover me. Važi. Pa nema ovdje If the ništa. plans are brate. correct, we need to go there. But how can we open this gate, huh? Any ideas? Artyom? Pa, brate, ja znam. Jer sam prešao, tako da, bez problema. Čekaj, ovdje bi trebalo nešto. Oko ovog vagona, kao. Trebalo bi da ga aktiviramo. Jel' tako? What if... Trebalo bi da aktiviramo ovo. Ili ćeš ti prvo? Ajde prvo ti aktiviraj to, a ja ću onda vozići. Op. Pa trebalo je ja, zar ne? Koliko se sjećam, trebalo bi ja to da ovaj aktiviram, a? Опа! Ullman, let's go! I prođe vozić. Ajmo. Čekajte, nemojte idete tako brzo. Okej, ovo je flamethrower. Puškica. Now quiet. Come on. Da, ti imamo municije koliko hoćeš. Ovo ćemo da reloadamo. Evo ga, taj čuveni D6. Ullman, hold the door. Vladimir, that's your field. What do you need? Let me think. Instruction A124, page 3. Panel DS22. All right, there it is.
Dobro. Superb memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution. All that training finally paid off. Ajde, dok oni It's priče mi working. pogledamo ima li And nešto that's okolo da se hardware. pokupi, brat. Excellent. Opa, First, died. Second, destroyed. Third, fourth, fifth, eighth. on priča Ёлки-палки, that's just killing me. Here, priča za nuklearne bombe koje su ostale, kaže da je samo jedna ostala. what the hell? What happened? Nesla struja. Depleted. What about manpower? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor manually at the lowest level. From the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. Hey, stop laughing. How do we go down? Well, there's a lift just one level down, but there's a slight problem. To power it up, we need to switch off everything, even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Volodya. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Artyom, Olman, follow me. Ok, idemo. Znači, moramo da imamo jedan sprat niže ovim liftom i da vratimo struju nazad. Nemoj se gurmaš. Gle, zakočem igrice. Nemoj se guraš, Ulmane, molim te. Evo. Šta se ovo dešava? Ukočila mi igrica. Koči mi igrica. Zašto mi secka? That easy. Here come the sons of the apocalypse. Olman, change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all. Ne znam zašto Mirica ovako prikočila, ali dobro. Nadam se da se neće ponoviti. Da će sad biti kako treba. Ajde, aktiviraj to, molim te. Da, sad su se pojavile neki mehuri koji, nemam pojma šta, eksplodiraju. Kada su blizu vas, ja moram sada Millera da branim od njih, da ne poginem. Gledajte na što ovo liči, znači bljak. Fujčina. I sad će ih ovdje biti baš puno. Radijacija se čuje na Geigerovom brojaču. Ok, izlazim ja. Sure. The lift is over there, but the door is locked. Okay, we'll have to go around. Advance carefully. We'll cover each other. Dobro, ajde. Op. Our little friends are here, I see. Are you ready, you bitches? Ako ne znate, možete ovo i da uništavate. Tako. Ej, čuvaj se, Miller. Reloadam. Nema da crkneš, molim te. Ej, Miller, iza, Miller. Ovo si neprecizan, brate, idi malo na inbox. Kako da te branim, Rus? Nemoj mi pogineš. Znam da je teško, Dobro. Okay, this is the lift. I hope it still works. O, jebe mu. People of Metro, we have awaited your arrival. We are those who Shit, where's me? the invisible A, to nas sprda Vladimir Ulman. and now you will Ajde. feel our wrath. Ullman, stop screwing around. Colonel, I have activated the loudspeaker. I have the signal from the lift switchboard on my console. I'll switch it on. Let's ride. Ajde, upade. Invisible watches. How can you believe in that crap after all Staru this? municiju, tako. Nema baš puno metaka, ali dobro. Ajde, ćeš da aktiviraš? Colonel, go to the reactor hall. There will be a
main reactor in the center, left of the control room. A lift goes down to the ground floor, or you will have to take the stairs up. Activate the switchboard by the means of the large lever. Sad nas čekao pakao ovde. Znači, ono... Odvratno. Fuck. What do we do now, huh? Da. Vladimir, if only you could see that. We can Bljak, get ready after gledajte vi ovo. It's going to be hot. This shit on the floor is toxic for sure, and now the gas. We won't last long here. Ajde. How about that? Can you do it? Evo me, idem Tebral, nemoj da me cimaš. Great. I've been places Koliko and treba I've metaka seen u ovo, my share of brate? shit, but this Daj onda bolje pumparicu. is in a league of its own. Ej! Dobro. Dobro, imamo filtere. Ajde bre, Miller. Idem ja prvi ako hoćeš. Here's the staircase. Artyom, I won't lie to you. I'm afraid now. Ajde, šta se usred bre, penjaj se gore. Tu sam ja sa tobom, što ima se plašiš. Ovo je zaključano. Zaključano? Dobro. Ajde. Let's head into the bunker. The sight just makes me sick. O, ne treba nam bukvalno ništa, puni smo sa svime. Ajde, pali ovo čudo. Gledajte i ovo. Šta je ovo dole, brat? Meso. The lever. A, ne može pukati. I knew you could do it. Colonel, the system is automated. Just enter the command. Sure, Billy. Easier said than done. Never thought I'd be in such a mess. Okay. Reactor starter. 1, 2, Dok se Miller snađe, ovdje nema bulage. Ovo se gledaj šta je dugmiće, pa ne bi se snašao, ovdje bi napravio černobilsku katastrofu, da preču sam ja jedno dugo u pravom životu. Colonel, it's all good. She's at 1/4 power. We need a full charge. Keep it going. It's short, Padiri. Oh well, we won't do any better than that. Let's go. Second. Hop. Shit, Op. what the hell was that? Now this shit is fighting back. This gets worse every minute. Yeah. Lol. Cut, manual activation. Ajde bre, snađi se malo, ti znaš nešto u životu da radiš, bre, osim da rokaš. Artyom, you won't believe what you have to do now. A pa da, naravno You see idem the ja. crane on the ceiling? Get to the cabin. Ne vidimo dole It's a fleke, activation šta im se system vidi, with a meno ga capture tamo. mechanism which will help us lift the rods. Try to get there while I distract our friend. Okay, let's move. Okej. It's now or never! It's now or never. Neki telefon se čuje, what the fuck? Bljak, šta je ovo, sunce ti? Oh my god. Nemoj da me biješ sa tim tvojim mehurićima. Ne! Ovo se nije desilo, ovo niste vidjeli. Pa, Artyome! Si smotan? Uf. Obratite pažnju kad se pentrate na merdevine u igrici, zato što je ume da bude baš zeznuto i možete da padete. Nije baš lepo napravljeno, ali sve ostalo je cakom paku. Okej. Kao klinica se mučio na ovom delu jer nisam znao šta da radim, ali sad znam. Dakle... ali je ovo sporo. Moramo da izvadimo ove 3 šipke iz ovog mesa, brate, kako bi se radilo kako treba, tako da ćemo ići polako, ići ćemo do ove... Ma ti jebem. Contact zone reached. Ajde. Attention, road removal in progress. Izvadili smo jednu. Ej, nemoj da me ovo sruši. Ovu ćemo tek na kraju da otključamo. Idemo na ovu drugu. Ovdje gledamo monitor, tačno znamo gdje smo.
Oh shit. Contact zone reached. Ajde. Attention, road removal in progress. Dobro. Još jedna. Oh shit. O, puklo je staklo, ne valja. Ajde, Artiome. Contact zone reached. Ajde, spušti. Attention, To je road to. removal in progress. 100%. Aj nazad. Evo me. Izlazi. Već počinjemo da gorimo. To. Dobro je. Sad da budemo pažljivi ovdje kad se spuštamo. Super. Dolazim. A tu si. We have lost the lift. Well, thank God that in the past everything was built in pairs. We should go this way for now. We'll come back here later and finish what we started. Just need to prepare better. Aha, vratit ćemo se ovdje, vjerovatno da počistimo ono čudovište tamo, ali kasnije, naravno, kada završimo sve stvari ovdje, doduše to se neće desiti u igrici, već to Spartanci sami urede. Opa, žurnal, možemo bukvalno da pročitamo šta se ovdje desilo. Da, okej, ljudi su se pretvorili u prašinu i pepeo kad su otišli gore, to je vjerojatno zbog te radijacije, zbog nuklearnih bombi, pa je neki ovdje preživjeli to pisao, taj odavno nije među živima. Okej, sada sve radi kako treba. Jebo ga. Hvala, da ne pišete nazdravlje u komentarima, lol. Gledajte tankove. Ste vidjeli tankove dole? Ali to ne radi sigurno. Vidi to. Ovdje je vojska. Da, ovaj komandni centar je vojska koristila. Logično. Oh my god, kako je dobra. Ajde, posle tebe, kume. Opa. Da li biti lako biti Superman? If you'd seen what lives down there. Okay. Let's keep it together. Artyom and I will go to Stankno to correct the aim. You stay here and defend Vladimir. I won't guess our chances of making it, but try to reach our people and ask for backup near the tower. I'll be in contact. Orders clear? Good. Artyom, let's go. Idemo. Šta mi ovo daješ? Aha! Ovo će nam trebati za nuklearne rakete. I ništa, idemo unutra. Same old story, huh? You save the world while sitting waist deep in shit and nobody gives a damn. Idemo da spasimo svet od ovih mutanata. Završili smo ovaj deo u D6. Dakle, uspeli smo da pronađemo barem jednu raketu. I bližimo se kraju igrice. We were close to Ostankino Tower now. In the frozen streets, we joined the other rangers in the furious battle that began my story. Ako se sećate, bukvalno prve epizode ove igrice, znate sami da smo vidjeli na početku igrice ovaj toranj, znači ovu kulu, šta god, i rekao sam da ćemo ovdje biti malo kasnije tokom priče, ali ovdje ćemo bukvalno završiti igricu. Ostalo je još svega, ne znam, 2-3 epizode, tog samog kraja, možda čak 2, ali ćemo preći ovaj deo. Dakle, Miller i ja smo napustili stanicu, zatim smo se popili u tunel do Korolev neke hale, vjerojatno kao neko pozorište, i bili smo blizu nekom Ostankino tornju. U zaleđenim ulicama pridružili smo se ostalim rangerima u strašnoj borbi koja je započela moju priču. Dakle, nestajemo, idemo dalje. Oh my god. Evo ga. To je ono što ste vidjeli u prvoj epizodi i opet ćemo da pređemo.
Eno ga, taj toren gore. Glad to see you, Colonel. Mada, Did you hear that? Listen. zašto smo ovde? What is it? Zar ne bi trebalo ovde tek kasnije da dođemo, ne? Form a circle. Zar ne bi trebalo da kasnije da dođemo? Treba još nešto se desi između prethodne i ove misije. Čekaj, pa treba mi filter. Ej, ljudi. Da pucaš ti odatle. Šit. I da, doći će sad ovaj demon. Inače, ovaj toren postoji u stvarnosti u Moskvi. Čak sam istraživao, ovaj toren stvarno postoji. Dakle, ova građevina. Kuć. Znači, samo kucite na Google Images Ostankino Toren, Tower. Al si ružan, brate. Al si ružan, majke ti. Jesam, brate. Ajde. That's our only chance to reach the tower. Ajde, idemo do turnja. Follow me, Artyom. Turnja sam rekao. Ajde, idemo. Ajde. Poginuli ovi naši. Ep. Gdje ga ti tamo video, brate? Cover me, I'm reloading. Pa, šta sam ti ja rekao? Da ja moram sve sam. Uj. Ajde. Čuvaj me sad. Miller. Miller. Odjebe mu. Miša. To je ključ. Daj ključ. Pa tu sam, retard, ajde. Artyom, take a look at that room. Evo. That would be one hell of a story. Ajde. We are invisible. And we taste like shit. Kaže, ne vidi smo i imamo ukus govneta. Mislim, kad bi nas propali ovi mutanti. Rokni ga! Retarde! Kako si glup, Miller. On gleda u mene dok me ovaj ubije. Dobro, veštačka inteligencija nije baš na izražaju u ovoj inici, ali dobro. Okay, let's go find the way to the door. Neću te slušam bre uopšte. Šta ovdje ima? Prvo da istražim ja sve, a ti posle radiš šta hoćeš. Sef, našli smo ključ od onog lika, sigurno mora da radi. Prazan sef! Ali moguć. S ove strane nema ništa, da. Ajde.
Isprazni mi se ova baterija. Niže, sad ćemo se penjemo. You're an eternal optimist, Miller. Easier said than done. Ništa, ajde. Okay, I have an idea. Climb on top of the elevator. We will try to unlock the counterweight stopper. Ajde. Ja čak nisam siguran da li završimo igricu u ovoj epizodi ili u sledećoj. Nekako mi se deluje kao da ćemo završiti u ovoj. Ovo će mi najduža epizoda, sigurno. Ima sigurno pola sata kako je snijem. Come on! Come on, sugar! Come on! Bljat! Join the army, they Bljat! said. It will be fun. Pridruži se armiji, rekli su, bit će mnogo zanimljivo. It's going to be tough. Sad ću poletim gore, me lansira u mesec, brate, kad se ovo zaustavi. Drži se. Škripi. Pa da, ovdje to ja na Jupiter. Kakav pogled, da? Dovedete žensko ovdje za 8. mart. 14. februara, 8. mart. Only come in. We're in the tower. The target's covered with my rockets. We're going now. Over. Hello, lift. Right, Artyom. Now we need a way to get you up here. Evo me, penjem se. Kakvi crni demoni. Ovo neće da valja. Ne moramo menjamo gas masku, ovdje odlično, nema ugrebotine, ovo se izgleda Miller roka. Ojojojojojojoj. Pa kako je sad zaključano ovo? I ovo? Op. Evo me ide, pa ne mogu brže. U stepenici. Shit. Aha. A tu si! Ajde. Ujebo ga! Shoot, Artyom! Shoot! Shoot! Al moguć. Si dobro? I've been wounded. You keep in touch with Artyom. Roger that, Colonel. Over. Oh shit, brate. The laser won't do us any good here, Artyom. The clouds are way too thick. Da, moramo se popnu na vrh. You got to climb as high as you can and set the guidance system up. Idem. Move, boy. Uradit ću ovo za tebe. Everything depends on you now. Idem. Ovo je, mora skočim. Evo, pritiskam. Penji se. Evo, pritiskam. Ovo se raspada, brate. Evo, moguće. Evo. Od. Ubije čoveka dole. Ili bolje mutant u ovom slučaju. Ajde. Filteri. Ovdje ne možemo. Idemo gore. He's here. He brings death. He's coming to destroy us. Naježio sam se, gledajte mi ruku. Naježio sam se, brate. Ej, tamo je neki čovjek, kostur. Umre taj odavno.
Penji se. Artjome, moraš da rešiš ovo. Samo da tresnem dole, brat. Blizu smo vrha. Ajde, filter. Sad pažljivo, moramo skočiti ovdje. Jel moguće sam promašio? Pa moguće sam promašio? O, bože. Oj, beži ti demonu raspali. Okej, neće biti lako. Pa šta treba da radim ovdje neki parkour, brat? Evo ga. Ajde. Drži, ajde. Dobro. Kolika nožina, buraz. Popeli smo se? Su ovo merdevine? Jesu. Stop him. Destroy him. Come in, Artyom. Come in. Gledajte celu Moskvu, ljudi. Iskreno, nisam znao da ćemo završiti cijeli red s ovoj epizodi. Majke. You will be stopped. He cannot be allowed. We'll destroy him. Osjećam da će biti zajebano. Iskreno. I pao sam u nesvest. Okej. Was ist das? O, da ne padamo. Oj! Oj! Ne! You will be stopped. Dobro. Dobro. What's going on? Oh! 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 Shit! Ovo je nas juri. Šta je ovo, trčimo u krug, brat? What the fuck? Oh! Bež. Tu tanj. Da, došao sam da vas uništim, logično.
Oh! Oh! Pa kako? Na svim stranama ste. I! Drži se! Molim. Nismo trebali tamo da idemo. Sam pao dole, sam se ubio bre ko pas. Ništa. Sad na drugu stranu valjda, a? Ok, da ne idemo sad skroz u krug. Idemo ovako. Pa ovde. Trči. Op. Beži bre od mene, smaraš, matori. Koliko mora trčim, brate, istrčat ću maraton Usain Bolt, onda razumiješ. Tamo smo išli, idemo sad ovde. Još šta je mrtvi hode. Op. Ajde, će nas stigne ovaj. Će nas stigne oni, brat. Ja rekao padam opet sa tornja, brat. Okej. Shit. Bitno kuda trčim. Pa kako sada, brate? Eno ga tamo. Ajde. Sad kad se pojavi ispred mene i zajebe me. Op! Hunter! Kojeg smo vidjeli u prvoj ili drugoj misiji. Koji je sigurno poginuo i sad on se vratio. E, sad je vreme da te raznesem, druže. 1 2 3 4. Reload. Koliko ima metaka ovo? Pao je. A padam i ja. Ajde, Artyom, diži se. Ide nuklearna bomba. What is going on? I imamo ovaj cinematik koji mi radi u 30 FPS-a, lol, zašto? Evo. 3 nuklearne bombe. Nisam verovao da ću preći igricu u ovoj epizodi. Sigurno traje barem sat vremena. Imam takav utisak. To možda nisu nuklearne bombe. Možda su samo neke jake rakete. Inače s nuklearne bombe vjerojatno bih i ja otišao u onu stvar zajedno s ovim tornjem. Ali smo posle rakete na leglo ovih mutanata u sred Moskve. He who leads a war for the love of his fellow man will defeat his enemies. I led my war protecting my family and friends.
protecting my home. Vodio sam rat da zaštitim moju familiju, moje prijatelje i moju stanicu, odnosno moju kuću. Spalili smo mračne sa lica zemlje. Da li smo uz to također nešto izgubili? Valjda to predvod jer nisam uspio cijelu rečenicu da pročitam. Ali smo prešli metro 2033 i šta da kažem, sljedeća igrica će biti Metro Last Light. Kupio sam ga preko Eneba sajta na Steamu za možda 4 do 5 evra, tako će to biti sljedeći serijal. Još malo završamo i Call of Duty. Šta da kažem ljudi, hvala svima koji su gledali ovaj serijal od samog početka pa do ove epizode, zadnje epizode, odnosno kraja serijala. Ne znam, pišite mi vaše utiske dole u komentarima, ostavite like, pretplatite se na kanal, mi se vidimo u nekom od sljedećih klipa. Do sljedećeg klipa budite pozdravljeni, ćao!